Okay, urakoze cyane wowe ufunguye iyi video wamaze kugera kuri Email News TV, ni channel iguhereza amakuru agiye atandukanye. Uyu munsi rero uri kumwe nanjye Peacemaker the first one mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kunyarukira none mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze y'u Rwanda, harimo ibihugu nk'Ubwongereza, ibihugu nk'Ubudage, ibihugu nka Espagne n'ibindi ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Icyo tugusaba rero wowe ni ugukurikira ugatega amatwi, ubundi ukaza kumenya aya makuru yose uko bimeze. None wowe utarakora subscribe, turagusaba gukora subscribe rero kugira ngo ubashe kuba wajya ubona updates zitandukanye cyangwa se amakuru mashya tuba twashizeho kuri channel ya Main News TV. Ntiwibagirwe share na comment. Cyihuta cyane rero mu makuru y'imikino, reka duhere mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda turahera ku makuru ari kuvugwa mu kipe ya Mukura Victor Sport. Umunyezamu bamwita Sebwato, niryo zina bakunda kumuhimba. Uyu munyezamu rero yakoze akazi katoroshye nyuma yuko atsinze igitego ku munota wa nyuma. Kipe ya Mukura yari iri kurushwa igitego kimwe na Kiyovu Sport, dore ko ari na iyo Kiyovu Sport yari yatsinze muri uwo mukino. Iza kurangira uwo bita Sebwato mu gihe bagiye gutera umupira w'umuterekano agiye mu poto kabisa, nkuko abandi bazamu basanzwe babigenza nubwo abenshi badakunda kubigeraho. Iza kurangira rero agize amahirwe uwo bita Sebwato atsinda igitego cy'umutwe. Hari ku mukino w'umunsi wa 28 wa shampiyona tariki ya 25 n'ubundi muri uku kwezi kwa kane muri uyu mwaka n'ubundi wa 2024. Biza kurangira rero uyu muzamu Sebwato afashije ikipe ya Mukura Victor Sport kunganya n'ikipe ya Kiyovu Sport. Umukino urangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Kwihuta cyane nanone mu makuru yo mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda turacyari mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda reka tunyarukire mu kipe ya APR cyangwa se Nyamukandagira mu kibuga kikasimitutu. Iyi kipe rero ya APR iri kugenda runono umurutayizamu wa Zesco United. Rutayizamu bamwita Abraham Siakombo. Abraham Siakombo rero ni rutayizamu w'ikipe ya Zesco United. Kubera kutitwara neza mu marushanwa mpuzamahanga rero iyi kipe ya APR irashaka kwisubiraho bakareba ko bagenda bazana abataka bagiye batandukanye cyangwa se abakinyi bazabafasha muri iyi shampiyona igiye kuza y'ubutaha cyangwa se muri aya marushanwa mpuzamahanga bagiye kujyamo, dore ko bamaze igihe kinini cyane, imyaka myinshi cyane batitwara neza. Uyu rutayizamu bagiye kuzana rero Abraham Siakombo akaba afite imyaka 26 y'amavuko. Birumvikana ko rero ari umukinyi ukiri mutoya ku kijyanye n'imyaka, ntabwo twavuga ko akuze cyane. Kwihuta cyane nanone mu makuru y'imikino ari kuvuga mu Rwanda, hanyuma uwo bita His Excellent President Paul Kagame, nyuma yuko ikipe ya Arsenal de Gunners itsinze ikipe ya Chelsea the Blues ibitego 5 ku busa ku mukino uherutse kubahuza. Wari umukino w'umunsi wa 34 wa shampiyona y'Ubwongereza Premier League. Biza kurangira rero ikipe ya Arsenal yitwaye neza mu bitego 5, harimo ibitego 2 byo bita Ben White, ibitego 2 byo bita Kai Havertz ndetse n'ibitego cyo bita Leandro Trossard yatsinze hakiri cyane ku munota wa 4. Uyu rero Perezida Paul Kagame akaba yavuze ko ngo iyi kipe ya Arsenal ariyo kipe bifuza igihe cyose. Navuze ko rero kuba Arsenal ikomeje gutsinda ishimangira gutya bigaragaza ko ngo iri mu makipe ashaka igikombe uyu mwaka. Gusa no gutegereza tukareba, dore ko n'ikipe ya Manchester City itaboroheye. Kwihuta cyane rero mu makuru yo hanze y'u Rwanda, ubu twamanutse mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Chelsea na Arsenal tugiye mu makuru ya transfer, bari gushakira hafi uwo bita Victor Osimhen, ni rutayizamu w'ikipe ya Napoli. Rutayizamu rero umaze kubahesha igikombe cy'Ubutaliyani bakita Scudetto, bahaye igikombe cy'umwaka ushize n'ubwo ubu ngubu batari ku mwanya mwiza. Iyo rutayizamu rero ikipe ya Napoli yamaze kuba yashiraho miliyoni 60 z'amayero nka release clause yo kuba bamuvana muri ikipe ya Napoli. Uyu rero Victor Osimhen kugeza kuri ubu ngubu amaze kuzuza imyaka 20 y'amavuko. Aya makipe rero Arsenal ndetse na ikipe ya Chelsea the Blues bakaba bari kumwifuza kabisa, bari kugenda bagenzura details hanyuma barebe uko bamuvugisha. Uyu rutayizamu rero icyo asigaje we no guhitamo
ikipe ashobora kuzajyamo. Twihuta cyane rero mu makuru nanone ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru ya transferi mu kipe ya AC Milan bafite ibibazo bikomeye cyane. Biravugwa ko rero umusore nka Olivier Giroud ashobora kuzagenda muri iyi sama agiye mu ikipe ya Los Angeles yo muri Amerika. Hanyuma uwo bita Rafael Leao nawe biravugwa ko rero ashobora kuzagenda. Biravugwa ko rero iyi kipe ya Paris Saint-Germain iri kugenda imwifuza kugira ngo barebe ko yaza gusimbura uwo bita Kylian Mbappe ushobora kwerekeza mu kipe ya Real Madrid muri iyi sama igiye kuza. Guta cyane rero mu Bwongereza n'ubundi twigarukire mu gihugu cy'Ubwongereza, English Premier League. Bamwita Ivan Toney ashobora kuba agiye gukinira ikipe ya Manchester United rero. Mu gihe rero ikipe ya Manchester United ubu ngubu yabuze backup y'uwo bita Rasmus Hojlund, cyane ko uwo bita Anthony Martial ubu ngubu ari mu mvune kandi n'igihe hari biragaragara ko nta kintu kizima bafasha. Biravugwa ko rero uwo bita Ivan Toney ashobora kuza akaba yasimbura, akaba yaba umusimbura mwiza cyane uyu mukinyi Hojlund, cyangwa se bose bakajya babanza mu kibuga, dore ko uyu mukinyi yaba n'umusimbura mwiza cyane. Tuta cyane rero mu kipe ya Liverpool, turacyari mu gihugu cy'Ubwongereza. Liverpool ubu ngubu yamaze kwemeranya n'umutoza babita Arne Slot, ni umutoza utoza ikipe ya Feyenoord. Biravugwa ko rero uyu mutoza ngo ari we ugomba kuza akaba yasimbura uwo bita Jurgen Klopp. Uyu mutoza nubwo uyu mwaka atitwaye neza, turabibutsa ko ushize shampiyona y'Ubuholandi Eredivisie ari we mutoza wayiteruye kabisa, nubwo uyu mwaka bitamugendekeye neza. Gusa abantu benshi baragenda bavuga ko uyu mutoza ataba umusimbura mubi muri ikipe ya Liverpool, dore ko ngo nawe afite experience mu butoza. Guta cyane nanone twigarukire mu kipe ya Liverpool ikomeze gutesekera muri iyi shampiyona ya Premier League. Bivugwa ko rero uyu musore bita McAllister na Gravenberch bagomba kuba basinya deal nshyashya cyangwa se amasezerano mashyashya muri ikipe ya Liverpool, kuko babona ko ari abagaciro muri iyi kipe. Bagomba kongera amasezerano rero bikaba byatuma baza bagakomezanya n'uwo bita Arne Slot mu gihe yaba abishimiye. Guta cyane nanone reka tunyarukire mu gihugu cya Espagne. Ikipe ya Girona irashaka gusinyisha uwo bita Sergi Roberto from Barcelona. Ikipe rero ya Girona irashaka gusinyisha uyu mukinyi mu gihe kitarenze iyi sama n'ubundi igiye kuza, nubwo mbona uwo bita Xavi adashaka kuba yamurekura. Makuru yagiye atangaza cyane ko muri uyu mwaka uwo bita Sergi Roberto nka kapiteni yagiye amufasha mu bihe bitandukanye. None twihuta cyane mu makuru ari kugenda avugwa ya transfer mu gihugu cya Espagne. Iyo bita FC Barcelona irashaka kongerera amasezerano uwo bita Pau Cubarsí, umwana mutoya cyane imyaka 18 y'amavuko. Barashaka kumwongerera amasezerano rero kugira ngo hatazagira indi kipe imujya agapapu ikamutwara bagasigara baririra mu myotsi, cyane ko uyu musore yagaragayeho ubuhanga bugiye butandukanye, ubuhanga bwinshi cyane, ubuhanga buhambaye kandi akiri mutoya. Nanone twihuta cyane mu makuru y'imikino tutarasoza muri Espagne. Ikipe ya Girona nanone irashaka kwishyura miliyoni 20 z'amayero kuwo bita Eric Garcia, ni umudefenseur rero w'imyaka 23 n'ubundi ukinira ikipe ya FC Barcelona, nubwo adakunda kubona umwanya. Biravugwa rero yuko iyi kipe ya Girona bari kugenda bareba utudetayi twa nyuma kugira ngo barebe ko banonosora ibi bintu, bakaba bazana uyu mudefenseur akabafasha muri shampiyona itaha. Bibutse ko rero ubu ngubu Girona iri ku mwanya wa gatatu, nubwo yari yatangiye neza mu shampiyona igitangira, ubu ngubu yamaze gusubira inyuma, birangira ikipe ya FC Barcelona ibaciyeho neza cyane. Reka twihuta cyane nanone mu makuru yo kuvuga mu kipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya FC Barcelona. Bari kugwana intambara itoroshye kabisa nka ya ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Biravugwa ko rero ngo abashaka gusinyisha uyu mu midfielder cyangwa se umukinyi ukinira hagati Martin Zubimendi kuva mu kipe ya Real Sociedad. No gutegeza tukareba rero uru rugamba uko ruribuze kurangira. Biragaragara ko rero uyu musore ari umukinyi mwiza cyane, umukinyi w'umuhanga
yuko umukinyi wifuzwa n'aya makipe yombi, ikipe ya Arsenal y'ibigwi ndetse n'ikipe ya FC Barcelona nayo bakunze kwita Giant of La Liga. Gutegeza rero tukareba uko biri buze kuba hazagenda. Twihute cyane nanone mu gihugu cy'Ubwongereza, twigarukiye mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya Chelsea confirmed new injury kabisa, wamaze kwemeza imvune nshyashya yo bita Enzo Fernandez. Nyuma rero yuko ngo bigaragara ko ngo uyu musore Enzo Fernandez amaze igihe ameze nk'ukinira ku mvune, amezi agera kuri 6 kabisa akina ku mvune. Biravuga ko rero ngo Enzo Fernandez agomba kugenda akabagwa, batazi igihe ashobora kuzagarukira. Ibisubizo bizatangwa n'abaganga b'ikipe ya Chelsea. Igarukire mu Bwongereza rero, inkuru yatashye kabisa, inkuru yatashye mu mujyi wa Leicester, inkuru nziza cyane, inkuru itababaje umuntu n'umwe mu mujyi wa Leicester City. N'ubundi ikipe ya Leicester City ngubu yamaze kuba promoted muri Premier League. Umwaka utaha izakina Premier League, shampiyona y'icyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibi rero byatewe nuko ikipe ya Leeds bari bahanganye, yo yatakaje umukino wayo yari ifite. Ngubu ikipe ya Leicester ikaba ifite amanota 98, akaba ariyo yatumye rero izamuka mu cyiciro cya mbere, nubwo indi mikino yose isigaye itayikina. Ngubu yamaze kuba yagera mu cyiciro cya mbere kabisa. Ni amakuru meza cyane ku kipe ya Leicester City. Reka tubashimire mwe muba mwakomeje kudutega amatwi. Ni naha dusoreje amakuru yacu y'imikino kuri uyu munsi. Mwakoze cyane mwe mwaduteze amatwi, mwakoze cyane mwe mwafunguye iyi video. Gusa wowe urangije iyi video utarakora subscribe, turagusaba gukora subscribe niba wanyuzwe n'iyi video, ubundi ubutaha ukajya ubona video zigiye zitandukanye izimeze nk'izi ngizi. Urakoze cyane wowe wakomeje kunkurikirana. Je mwabanaga muri iki kiganiro, amazina ni Peacemaker the first one. Ciao ciao.